hey vo in hian ramhlun north UPC biak in ramhlun south hey enin hotu ten kan en men kan chu khame ka ramhlun hey helai a hmun ma te po hello tabal viau maya helai tang hian hey ani ram chin hi helai hey kongpui tang kongpui thang lok hi ni ta ni ti hian aron chuk tha in he achung vel ania om dan hi ei biak in om dan ania hei helai hi kong kam mai ni kan kal tha zela chuan hei khu bial tu pastor polo om wang to mai lo thu a hei an lo oma hei chuan helai hei motor te pon lo da ve ni hi hei hei biak in a chu a tha khop mai hei ni nia thang lampang hi kan en le ang la hi thang lampang ania te thang lampang zong atangin ania helai hi akom thang him helai step ania chuan hi aizol phei ni ta helai hi biakin chung vel hi kan an dak kan bel chiang le deu nge a chung lampang tuna lut phei le ila North East India, North Mizoram district, Tarama, Chuan. Kompam om dan chu ni hei helai po na tha khop mun hi hi nan chi na ba hu tu ten en mon se ho ni chung ni chu lai kal thap mo ro lo ko cái nào mệt mẹ hay hi tôi càng quarter tôi đang lúa mẹ tôi thấy chắc khóc cái này muốn thì cả lúa có ngay lúa hay cái bang la rui mấy chắc ta cái hay cái này ram hi sao thế khu ta khu công bùi cho người ta hay ram hi nó phari đuôi mấy chắc lẽ mày quarter po ani hei quarter po lo tha khop maya an tlang sang than nal mai hei area hi hei secretary na lo va fanga lama komchar lam pang hi kan lut phei chin nge ta hei lo om phei zel mai hei helai tol zol helai om phei ar inte van thatak ve khi helai ram ri hi sinot ho ram ani ve thunga sinot hospital ram kha hei kanin ri ani ti hianin kan ram hi alo thanga ngmai hei kan ho tu ma sa koi tu kal ta te hi an lo a lo top ani hei nglaya mun kan lo han nei te a view the mai hei ta so ai hung na chin heng lai hi chu Bible school han tin vel na po hostel tan khu ain pin na concrete bang zel khu ni ram ri khu kong thang helai chu that tak ani pathian in hei tan kong tham hon zel nga ila treasure po haron fang that tak ani helai chu helai hi dur tang me la jang del nga pastor quarter le biak in mun hei ka dur kan en le mek don ani helai hi silchar road kharon nia silchar road atangin hei ta ti hian rong khol chawa hei kongpui kam lampang hi aizol lampang khani ta ni alam mulo ta na hei putluang te driver ani hei helai hi
hian ania hei khi hi lai kin kal tho me ka helai kong pui tang hei helai grass kong chhaka tang hin kan ram vek tro tong te helai tang hin kan ram vek kong chhaka tang hianin kan ram vek ani hei heng lai hi helai kan motor da na te chuan a hmun ma kan han bel chiang ang hei le dur tang pastor hmun lo ram le quarter hlui quarter tunami heng ni hei ram zau zong hi tlem kan tilang lok nge hei thakang mai ram hei kong thak du thu sam Silchar Road le Aizawl ania tuna district secretary rewan kelal du sanga tlem zong a du zong te an sei tur le mi pui tan se tur te sei turi lo somang tuna kanom na lai mun hi ihan an la kwal de usela kila kanom lai mun hi kum sang ka chko som ko pangam palama kan ko tar mun le kan biak in mun kha ania ti chuan heng lai hi Mizoram UPC ter ko ta min chu buain tuna hian a lo fel ta a ti hian kan han ena aram hi a frontage ringot po hi fit zani don ania ti chuan heti hian abial zau mup maya headline hi district headquarters se mo general headquarters se mo in bun nan po aram hian min dai na hun ram tha ania athang hi highway khania ti chuan kong chak lampang kan ram ria kian Presbyterian ho anin pul ve thunga ti tiang chuan he telai hi dur tlang mel nga a kan mun ma ka ko ta kanin chu buaya khania una chuan kan ta lo ni ta a tuna hian em kol na moi atang hian abul kan tan ta ani bial tu pastor PC lal fela reven PC lal fela tongkam ni khat kan district suai tu ten ma ta ko khirin akan bel chianga alo bom khop mai an ma ni zara hian lai hian to ka hoten nasa takin maso na kan buang ti hi karinga ka pe sei tlatani chu tu chuan ma chak takin al me kaniti kan sei be du ni ro se le no le hei kan ram hi atha maya dur tlang hun tha heng lai zong zong mai dom takana hmun thobeng nuam sia han fal thana mai tunami hi North Mizoram pastor in tuna kan lo lai mek kan pastor quarter reverend pilal fela lo lai ania hei tuna thingpui kan in cholok don hei lai hi chaltang ania hei hi North East India North Mizoram chaltang bial pastor quarter ani hei hi keima ni ta tok pok ani hei hi an hmulo ta na te po tha helai kong pui kam ania chaltang hi lian hoen no an bor ma hei kan van nei a hei reverend silin chama omlaya kan lei khania belai ya thanga po hi hup maya tu ta kong hi kal tanga theng hianin hei tuna hian chaltang pastor quarter reverend P lalfela van lalfela quarter thingpui kan indona hei lai hi golden jubilee manna phum te po hei omani hei chaltang bial golden jubilee sang khazwa samsar pahni tu sang hi samhi pahni phong tu reverend chiar puya superintendent tikal mai hei jubilee lom na ta na ran tho te hei ran pon tho nual mai chan mari te ji sang ate puming chung nu ate lal than khu mate si ram nun thari te hei midang dangan tam mai hei jubilee lomna atan tholom pe tu hei an ming kan siar seng lo hei lo en ve mai ro hei helai hi ni quarter nei nuam kan nei nuam khop mai pathianin rem min ro sak zela hei reverend P van lalfela antikal iyang mizo association hei quarter chung point thir tok thokang lai hi treasure ania superintendent ani hei chaltang pastor quarter hi pastor nu ania kan hong lo kong hi chete engen endona
thâu tu nu anh em em đó na committee room tu na committee room te po hin hall kwal lo nge la mu lo ta na chal tang hi an ti rai mai an na chang khia in bial hei apu du oma tong kam takin chang khia an ti to mai la thì hiện cái sầu đắp pa hình ngồi changin chal tang bial hi an thui sui khop mai hei anh tar khal arong po ko tu na hian chal tang quarter hi kan thir le meka ro en kal la hi ni hei tu te ne la hian kal zel hei kong pui kam ania la hi tu na hian la hi lu ne kan ni hei ti hian ei hung khepa la hian ka si la hi la si la hian ti hian hei in ai ram ri na ani mai la hi chu hian ni chuan kun he lai kong pui kam ya chu a building a hi chu ti vak chu ni lawa a se a mun ma hi tha ya hrim hrim a hian chuan la hi thang in ani a hian an thlir me ka ni an ho tu ten hian mun man la dan hi ni a tang he then oma po concrete building in thale umai om boka chuan hi thang lam pang tang lak chho da ani vele abula hian ding hon thei khop mai chuan aram halam pang hi chak lam pang hi ania hei ti hian ran chowa chuanin la hi pui chuk thak na zel pok pon ania hi hei ta hian khu aram chu al om nual la da hian hei building ani hei hi meka tu te hian kan lon lok le lok ne la hi than om batang hian la lang chiang de wang hi ram hi khu lai khu chala zau tha khop maya hi ra le lam kha ria hi ti hianin kon chowa lam pang hi kong pui chho ka ni maya chal tang pastor hoin hei han thlir meka bil lai hi ram chu ala leng tha mun chu lo om bio building ania hi a kom thang lampang khu ti kuanin chu la ya la hi ram bi zel mai ti hian ani tamai ni an karon ti lang zeu zeu don nia thui ta ka ti thei lo he hei hi chan mari west tam theng le ta der mai hei lai hi lai khi koi pui kan ti chan mari tang ron su kha in he ta tin rong kal tha ti hian he lai hi company peng eden thar chu khak na khania tang hian in hung tana hei ti hian he lai hian step ma chuk tha hei hi ani maya kan ho tu te akot tangin hei step an chuk tha hi begin nia heng hi kan lo tur ko tin na min pek le ram hei a mun hi a chunga tang kan latalowa ti hianin a mu thei thawng chu mo hei ti hianin hei hi an lo lai ni an ni hian an thu san na ngai ve don ani hi lai hi kong pui an hi chu ta chan mari west begin nia hei hi step hi hian kal thazelin kong thanga zu po le kong hian a hol thuak a vet thuak veka hi helai a bang hung na ding lam pang zel hi kan ram chin ani ta ni helai a thang khi mi chan mari ko na tang khan hei ron vei kualin hi chan mari mar veng sinot ko ran ne hian kanin an le don chi zel ani chuan hei a compound hi an trikin rem sang tha khop maya helai kong pui tha mai ani le ta hei hian
helai hi hei ti hianin ni ta a ti hian ki lai hi ni ta hei hian ti hianin ni ta ni helai hi a hnuai hi baptisma khur te nge ni chi alo he ten kong pui hian a vet chuak ve ta kon he lam pang hi tan pol lo nge mun ni le chuan helai ko pang helai hi Sunday school hall vel in ria helai hi ti hian roi vet chuaka kong hi helai hi alal lar ve mai biak in hi a hmun ma hi hian alang chiang thokhatang chu mo helai hi kong pui hian khi tang kha rong kul he ta rong zo chho zela kong hi he ti hian kong hian a hol pap pani le hei luang mual kan thleng le ta der mai chon hun zok luang mual chon mun hei hi press ho biak in aizol tang ron chuk thak na nia helai hi community hall hei bazar parking ania hei kong hol thup mai lai area hi ni ta lampang hi 7-day Adventist kalna nia helai hi hei la kan ram lai pong zong zong hi nia lut chho le nge hei mai chen lo che mani hi hei lai po amol dunga tha hle ma he mol pong lampang a thang hi sikul ani hei lai po kong ina vet phei vek maya vet chuak vek maya hei heng lai ram hi ania ni hian mi rong ka de sur mai kal pain phone kan la a phone te sia a en lo fi om deuh pon lo thi thiam mai don nia kal zela khan lo ha ve to bok ne hei a tha at hle ma hei tu te hei lai zong hi ni hei lai tang pong hin vet thei veka hei lai hian phul han chong sai a isai han sil fian han ji nan te po tha hle mai lai chu hei heng lai te hi ni vek ta ni hei mun thi kan lo nei tha khop mai lai hi water hlui ta hnuai hian thui te wan awm ania nung lama te an hol phei le lokanga nikina ho tu pa hi tlem akam chu ngai tha veila thang hei zo te helai hi ni to lo tro pusong te an hua he pu du oma kan emle in nei khan kan in ria tula chuan kan ho tu pa ber superintendent akam chuak tlem longai tha ve thung tiang hele angwa sei du zonga nei te ho tu pa ber superintendent reven chiar puya adu zong ten sei turin longai thang hei tula hian chon hun kan om meka helai chon hun kan biak in hun thin hi tuna din thar quarter kan en leng hi din thar bazar atang ron chuk thak na hei khania hi kan koksan tangkai mai pulal nuna famta te in khania in sira han peng thak na oma helaya hian tin kal tang phei son so lai sonin pastor quarter te le put choela te pu hing lo ma muak ka te ho te in salam phaya sona in tar phei do chuan quarter chu kan chuk thang tuna hei step ta hen oma chuk tha ta ni kal ta zarzara kal maka hi pulal nula kan mi tangkai mai boral santa kami ikania chuk tha zela yan step 3 pangai takin oma solam pangso do piveng thar ala ni chi lo din thar do piveng thar te polang tan deu kana no in chu be wani helai hi
quarter he ka hian hei helai tang hian quarter ei chan ta ni tang hian hei hi ani ta a hei avan sabe pastor quarter kan tikal de zur zurang lo la chuan helai hi step kan khania niang chu hei hi kamo a me hi ya hei helai kunia helai hi get kal ka hi halai hunga hunga hi an de ku lai chu tik thak la ve mania helai hi hei hei hian hei din thar pastor reverend laltuang hoin ela ani hi pension chuak mai tur nai vai ni ko hi helai hi ani quarter hi chuan kan lut thadeu nge helai po hi mun thatak ani sa ta chan sei be da hi dei ko vela hei kong si tin hein vela an noi te po hi la sang thaviau maya ti chuan ti hian kal tha kong kam mai zel hi ni hei din thar kong moi jok kong hian an le chi boka hei po hi kong le kong i kar zel kan ni kan van dei khop mai hei asira fula hian step tuna hian din thar pastor ko thar North Mizoram senior pastor reverend laltuang lu mek te kan en dona hei hi na china quarter kan en din thar quarter ang khara tanga ron phei zel khanin heta new capital road in red phain ta kong pui main road a hen hei a chakami hi pastoral muk lian namte inani hei pa hi ina satha khop mai hei chui deuh chu ngai hlek mai thein hei in hi a baby ru chho khop maya din thara hianin pastor hei ka cher chuak nem khop maya pastor chuai lo ate lal pian thang ate lal mok lian ate tin evangelist po hei rs moya kan ti te tin ma moi te kan ti te ho tele tam midang dang ka cher nuala hei anni hi chung te chukan sei lang du hei hi din thar pastor quarter ren la tuanga lu lai tuna din thar pastor tu omna nia kan mun ma te po hi na khelo kan om takin ti hianin so new capital road khania hi kan han sei tak ang khanin hi pastoral muk lian nam te ti nia solai ron thepei choi la tin ka pu hi lo tin kha khoi songai ka helai mi hi mi kha fiam choi la tin kha khoi lai khoi ka alang lo tro kong fit in bul swami kong fit in swami chung nia hei tin thar pastor ko tara hen lu thin la hei la hei bulero ne ri frup mai ani senior pastor ti taka hianin hei chung ania la hi hei lo thup mai hen ko tar chung po hi hei led hei pastor nu du zam pui senior most ani hei ani hi hot the ni hei ting pui kha tui deuh kha ni min lo siau la hei hi ti ma suai tin thar chuan nu hawa chuan chuan to nu hawa chuan mai buak thak po an chuan to lol ve deuh ni hei ro vor chuak ve ni hi quarter pon wang rueu mai le ting pui kan han in lok nge din thar quarter lui quarter mun helai khi punun sanga nong bol pu du poimo tak from ta te inana ya hei kom thang helai hi hei kompang po kan nei zau tha riau mai昨天不从了，现在就
anh cứ đi chủ về nó có tay gái hết về kia là đi nhiều chung te hi bị chi nang hei sukidar ko taratan po ala thakop mai hei lo thei ngal var ni aro ram deu thong ko tin lo top lo supply me khan ya bang khan o i achun trivek chania abang hen ai a chuat hi abun ma da bang khan a chuat hi an do pi pen no la mo an lo kan ni mani hi varanda an do ma khan in pang kan thirang varanda changin tu vara changin ku kom thang chu ti khu ni maya ku da khon thang a khon kong pui kala ini kau ai orang ni mah kau tini kau tu kau dia kau ai be kau dia tekan nak stay on dia hai tu itu mai kalau tekan stay on sama sendiri lah usaha usi ni nak kan kalau orang kalau nó cái đồ nó hơi vậy không cứ đang tích là có đồ cái sản xuất con chém ni kan chok mi don lam chi về là không đâu thì sang này có oh tui kwal biak din hei kon chuk thale me ka hei hi tui kwal sap kan ti chi kha ya hei hi ni hei ong pi kam tho mai ni ya ma hi a thak khop a lei om nei cha a fu a nget khop mai hei lai kot zol te pawh la nei thavio mai me la hen chuk thanga a pang ber tang hian kan han thlir ange hei ti hian an ta ni la hi a pang ber ania mai lai a compound chu zau lo ma se alal vel lap tho a tlang khu mizoram ho in khun lo me ka tuna khu ani khu an a ran pan dina big in tan an eng lo ni to a chen kong hi tlang thazela ku lai khu tui kwal ho om da khani le ta he lam tang hian in chau do ma ge a hmun hi chu zau lu tuk lo ma se mun lai li thatak mai hei kong yan ang han vet phei le a ti hian la hi step ini mai khu ta a chuk tha a ini rumah aja kah ini kena orang ni ta a thang lam tang hian in boy kan dom chho khi ma nge thang lam tang hian in po lain post ve ni he thang lam atanga landan hi zong hi ni a he ti khian a mun hi chu leili thave ngang mai ti hian ani a ti hian da pun lo ram hi kan lo nei ve nual mai a ma ro chu tlem har sat na kan han to khan thil hi kal tur an kal ta lo wa kan than tur ang te hianin ma ro chu hun tak zela nga ila thange khang te kha ile photri ro si helai hi atung chho zong in kan la helai hi chu an loin khom ve na le an loin nga ve na tak mai ana chu san tur ro hi chu tur thiam haran ti ve khop maya mi hring tak pon an lein na dom ve a helai
Israel faten an Jerusalem man ti ang chi mai khan helai mun ma hi an lo da ve ni a an ru po na vio ve ta nge hei hi tui kho tlang mun ania hei helai hi moi tang hian kan la chho mai nga mi building hi ania tuna an bial tu pastor om na lai kha hei hi an chu san ve khangai don ta ni helai mun helai hi an Jerusalem ve ania helai hi an ui em an ni point helai hi chu an tra pui ve ngoi na mun kha ni tuna hianin biakin kan chanta ka hianin hei hatlang kan neya ma pelite dingpui te utha te hei kan thok na sa mei an tui khom mei thok chao mei hei oi ha ka thia mang hianin ngai ka thia mang hianin ti ve mei ro thala tur au ho thala tur in tram lai po are ye hei ai in rem fel chung po re ye khai hei a moi don kho mai a hu ho tha kan la dona tunai han kan pung khom me ka thalak rau pui ta kan ni do ni chal mun ko san din to china thalak rau pui ber avani mai om ve ho in chu avan thave o avan lom om tak em o kan sang lui kan upa te moliam to ho te kan han mu ve sela ho san kan chanem ngai te kan rong bol pui liam to te kha kan han mu ve sela alang kim vet in lang kim vek don ani khai lom om hle me hei ta kan da don ani